Gospodo, kad smo se tukli sa njima, moraš i sad jebeš i mati rupiš. Nemojte to više, gdje malo od puta, neko je solo dvije. Hajmo malo, no, hajmo. Ne voli Tuzlaka da im jebete mati rupičku. Sad ću mi s njima rad tamo kad uđu. Nemam ti Tuzlake, ja imati. Ne znam, vrati. Ima jedan sin za 8 za Tuniju, da Ahmeda se ne prišta, Ahmed je Česti glumani! Kako? Glume, naprijed! Luć ošlo dol, hej, rođa! Tamo, naprijed! Kako? Šome rotni ove granate, pa šta ja znam? Neka ići! Ima munici dol, ima svega. Sve smo zarobili sve. Vanje ljudi kako piju li molta lana, izvuku. Kako pijemo, vola. Ena, ošlo je šuće tako, gdje si ti hoć? Pa jedan čovjek za mnom. Ajde čovjek izađi ljudi. Čekaj, idi. Daj, neki Mrki. Mrki! Voli. Teo! Gdje si bio? Nije, gdje što te zubo? Gdje što te zubo? Zveri moći ovdje. Čekajte ovdje ko neki drugi šerpe gdje onda vi krište. Ajde Mire! Ajde, vete, govara, četiri. Gdje? Ajde. Ajde Mire ti! Kaže, stojim ja. Ne, gospodine. Ali vi ćeš da prišli. Tu šta dignemo ovoga čovjeka. Hajde vam. A znam, ja sam rekao mene. Ajmo kjoj. Čekaj, izađu ljudi. Izađu odmah. Gdje si liči? A ne da to piju. Gdje si? Ej! A mi vi momci, ne morate iznijeti samo do naše ove tamo. Samo da su starinji. Hajde ljudi pola te. Sada piješ. Uda. Nije niko. Nije niko. Civila možda dvojte. Gore. Evo Aki. Aki ukras. Pokušat ćemo, samo se izvuče na ono, pokušat ćemo sve da uradimo. Plavi, to je ja kažem. Ja sam njih ulutio, ba. Eva. Gdje će oni tam, neki ovdje me bliže, bo? Bliže ovdje, ma neki, sad je tam. Lakše im putem. Aj neki. Pusto, Bijeli. Treba izbaviti one trage ozdo i tenkove i muniki. Hajde brže malo provlači vezu. Hajde onda, hajde. Čekaj da vidi čekaj. Nije. Neki da nosi. Hajde.
Nemoj korirati! Lačin sudo. Ko hoće, Laki, ova, tri momka su s nama, idi, kodili što nam ovo stvorimo. Sad sam se vratio. Hajde se kod samo nemojte pucati u česu. Da, nemojte od granata. Zbog granatiraanja. Ja. Ima on poslao. Čavez, dobro? Bolje. Dobro, Amer. Još utrata nema, hej. Zdravo. Daj malo vode. Ima tamo vode. Jesu, nisu zlati, napravili. Evo, već kako je bilo, loše. 5 puta zasjeda je bila. Kamenica, onda, kako se zove, veljava glava, doli na asfaltu. Ođak, veljava glava, snagovo, 4 zasjede smo imali. Masakr je bio. A šta smo im radili ovdje? Ovako ćemo pokoriti čitav BH. Pogodi. Kus ti žovna, odnosno? Pa znaš gdje smo se mi ubatili? Ubatili se ovdje u... Ne, ubatili se nuda niz onaj dum, nuda preko 4 runde. Muđajdini, bilo je nekako. Znaš šta smo im radili? A trči nama, predavaju se, češ, mi se Srbi, znam. Tako snima sjeve. Pa žesi. Da ima? Dobro, Dobre, kako si? alhamdulillah, dobro. Uska. Ima uska. Gdje me vrate? Gdje va ga? Ajmo sada. Pa jedno ide čovjek, hvala. Ajde, ja ću po njih. Eka, živ. Eka, živ. Merhaba. Džeke ima. Vici! Hvala onu plaću od moći. Živjela armija Bosne. Hvala ti, Bog. Ovdje nije trebalo. Gdje si?
Kako nima ošli goram, svi se. Ja ti rekao, evo Albi, što si propustio? Oj, Stefan, kako je malo to? Salam alaikum.